So fatin doing how to do by mini restaurant na nebe ko yung bahangan ba how han curry rice o bulgogi ni nang karao. So yung bahang antes how tama bana iha tana kapol na rua iha feto mane nebe maktura no soring feto na turba paredi ni no mane turbe sik na kadera ne. So when hiram pesang han sernia mai depois hanimos mai geram. And then ami han desde ami han ne keran feton hari let me hau nyare me hanu sepatu, hari me hau nya oin, hau nya pasta, nyare bahkan hari mana bika hotu. Sao hang hamus lah preocupa tambah hono ini mungkin emet na soring wajar lain hari ita. But when hira hang atu hotu na kan hau suruh hamuduk te etu ne hokari ne hau suruh hamuduk te nyano ida atu husi. Nalai hau suruh hang hotu. And then hau himu tambe depois satu rituang asane. Pas ni hari hana bikan mamuk ni hate ke hana oing ni fir to hau rifle kan ni fir lo sau. And then pas hau hamri ka foto na pasta kadera ni okos pasta fatik ni hau tara ni dobeng ni kibit ni dobeng siru hate ke hana mana bikan depois hate ke hau depois pas hau hamri saat sai mana siru ham nasa lo sau. And hau hate ke basira han sabe buang muka tia. Nembe hau la preocupa hau saidet mai and how assume ya mungkin karena sira hari han halo hotu etu ne karek but I think bolai hi wotire komik kon bai ne hang halo hotu ne hang o hira han hi public mungkin dan ese ne kultura I don't know. And then how hang hotia how sai melir foto na bicicleta and how fun ano konan fal kata how pernah hang ihana prosora ema Korea ihane binyi restaurant ame hang mutu kene ba dia mbah dia melinda ta amoko to de nam kyo to de dia kata melina ora pres jahan kalau hotu da belhusi kala restu e momento na vamos a comprender why sama-sama queremos ne bahau mungkin karena hau terlihat rakus liga but I think it's normal tambah han bo suruh no ne bikan kan oti han ala hotu husi restu ne paling han estraga los kalen ida ne hau kara kusimnya no seraki dan ini tambah sirne hanoi dan husi kala restu para ema label dia kita kanteng ka husi kala restu para dan yang hudi mana be hau latenem. I have no idea about it but turau ne hanoi da label hang ni da label husi nya restu tambah ida ne ita patarate ita tudu kata ita patarate tela respetahan ita trosa ema sane memak lahan heliur ne memak siar ne memak hahan la iha tam osan la iha tambah susar balum tambah moras la belehan ita trosa sira ita nisin dia kita belehan ita iha osan te aihan mabita patarata sedangkan sira karak los aihan besar la hetang sa ita la respeta sira nebe how quando se karka hang mabosilna how se esforço supojang ka take out ajuda nenet para depois te hau hamla pasti se hang ou se hau bele hang la pasti hau hang al hotu tamane ma hau sente sa hau la comprende hau la match lo sosene cultura ema sa ne mema kanoi sa ne hene i razam na nema da la bara hau kon se belir hau bahan hau han mesa gret even do hono colega u hana professora balo ne mema invite hau haru kan ita bahana mutuk tia hau laos diang tolak sira mebe hau sempre diang ane ga imbau luba depois makau bahan sekarang sira bul hau dan bahan kantina hau zara zaun hau se bahalo buat celuk depois mau tur bahan tambah buat apa kalau ita bahan tena tujuan ne han mebe ita batin ke halo restu ni buat apa hau la comprende apakah dia ini ita turu bayama kataku ya hau la hambo hau la kanteng ne ga I mean la masuk di akal mebe tambah dene mak tu agora hau preferi hau han mesak sih hau han mesak ne kan hau han hotu hau la hi emada judge hau ni la hasi hau ne itu bikan even do ans ini sira nasa hau mo sira ne urusan tambah hau la bahanu sira ilau sira matrakir hau los gele tamane mak ya hang kar la bela patarata even do ite ho sambara ite bel hola hambara babe ya tetap lau de irit respeta han si quando ite brani hasaina itu hi zeral hi meza bot tenki hang alo hotu okay that's all. So lalika moya tu aturu ema katak oh hau hang alo tu han it's because I respect the food how la preocupa tu how hambot it's my money and it's my food.